Iskaykaq salatam umallichkan magistrado Gustavo Gutiérrez Tixe. Paywan kuskam huñunakuchkanku Francisco Morales Arabia hinallataq Helder Domínguez Haro magistrado kunapas. Audiencia tamruwachinhaku kay miércoles iskay chunka punchawniyuq Julio Quilla chunka achikyay pachamanta. Chaypim hatipanhaku tawa chunka constitucional mañakuykunata. Kikin Tribunal Constitucional pa pleno huñunakuynintañataqmi umallichkan magistrado Augusto Ferrero Costa. Audiencia tamñawparichinqa kay jueves iskay chunka hukniyuq punchaw Julio Quilla. Iskun horas kimsa chunka minutos niyuq achikyay pacham hallarinqa iskay chunka constitucional mañakuykunata hatipanankupaq. Kay viernes iskay chunka iskayniyuq Julio Quillañataqmi audienciata ruwachinqa hallarijkaq sala. Kaytam umallichkan magistrado Manuel Monteagudo Valdés. Paywanmi huñunakuchkanku Luz Pacheco Serga hinallataq César Ochoa Cardich magistradokuna. Pleno huñunakuymi hallarinqa iskun achikyay pacha internet nintakama. Rimari munaq abogadokuna mañakunhaku mesa de partes nintakama. Ventanilla jurisdiccional nintawan página web niskaman yaykuykuspanku. Hinallataqmi riqsichinanku rimariyninku internet nintakamachu kanja utaq kikin tribunal pichu.